Wastapun Krisna Dewa ti 11 karawitan hiji. Pangringgitan murwaning carita pulaki dalang kanda buana ngancik di pusering bumi pusering gebog jagat sang nagaraja kecerek munik usiking kurip wayang agung winejar wayang tunggal ya wayang tunggal. Gelarna carita rineka basa pujangga ngaguar lampah pawayangan muka zaman Mahabharata dipapaes malar beres direkarinang gabasa nyalik sik lakuning diri ngotek tak raga sorangan wayang sakotak pinuh ku siloka dijantur mitutur laku disimping diapik-apik ditalungtik sangkan kaharti diguar sangkan jadi luang jadi dasar piuntengen manusia buku melendang nitihwan cinu mustari datang sama pak bagja rahayu turun di waktu berai muka gapura kala sinebar wangi malati suarap ing sanubari cat manjat amit kula medar lalakon cat manjat amit kula medar lalakon Sang Srinata magelaran linggihna dampar kancana linggihna dampar kancana Srinata magelaran
sutra berem sinongket benang parada katingal estuena sri alun-alun ngemat ngampar madep ngidul panumbulna aling-aling benteng negeri sasmita caringin kurung memplogo godong waringin kembala asri kasorot sang surya tampil gading siloka tunjung wibawa sewakan busana maneka warna busana maneka warna maneka warna maneka warna Sri Tinun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna sebak puspitang kudian lakmiang handrahinya sarwa rukma miang handrahing sarwa